Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Khadc Hills Autonomous District Council, hanen kasngi kan reu terek unai luar. Kalasyam ya karai, benai Ïakynduh Biang yo menteri rangba kejala ukonrat kisangma. Kumjo yo menteri ubakmi yakatnat ki kampen roisor kejala ubak hamlat doling. Halor kajing yai beteng, kajing syak pendek ki pajba basna Ïing thamai, ki bahak upo dusam jong ka District Council. Habai kan berkinong patai kubor, executive member badai kmi yakatnat town committee jong ka Khadc, ubak latip lang kongor, ulai tho bakat kum kajing ujor balayo na ki pajba, na kito ki basna Ïing thamai, kitnat Sorkar ki pan bai ya ka occupancy certificate, na ka office muda, lem kumta kimyo satya bandring lane bantan boarding electric. Ubak latip lang kongor ulong ru, ban nakaliang ka District Council, kan hak ban lei halor kane, rengkat chief executive member, ki executive member, bat ki MDC banyakran Biang, bat menteri rangba, kumjo bat menteri ketnat urban affairs, halor kani ka benta. Karan ni ka posting, ka bangilai shimirai sungi ba, for interim period, mo, baga government kala rai ba, tatwa ini pelas para mo. Yang cik kanu puri lot ini, yang cik orang ni mo. Ke ba number 8, 83, section 3. Urban Affairs Department to take up with the PG Department and MECL to consider relaxations of the Muda building bylaw to residents under the KCDC areas who are applying for water supply and electricity connection in their newly constructed house building till the issues of applicabilities of building bylaws is resolved. Kamot sipor baga government kan I notice ya ka urban department muda ba bat kapici ban live no ya ka occupancy certificate namun tawan apply ya ka electricity connection bat ya ka pici dia adu mentang ngampat iba adu mentang bi uni urban udang pan bai ka occupancy certificate namun tawan shimi ka electricity connection naka MCL peki pai ba kirang safoi wonde de hakari posting bungi shong kata sengi kedi hi ketika rai de nakale mujungi ke council na ia babat ka town committee na trying ina bani delegation cho umon sa charge of urban bani kan halo kani ka posting bakai bala ka commitment ante ya ka min jong ka postings bungi la shim kata sengi rai ban left no ya ka certificate bat ya ka NUC na muda water connection kemudian ingin habli Ïakynduh mar hadu manta wada ka PG department bat na mudaru kidang pane ka community certificate haba phai pat sakawai kaman kata halor ka jingpan khre ya ka election MDC ka ban salong house nam 8000 kat khandai banwan haba twa jingmon na uba latip lang khat kongor laun yakhon na kanu ka seng san parthai uniu MDC ka nong thamai constituency ulakran arthatien ya kalama ka ba unjien Henry Kidakishen katkum ka jingkran jung sothopan baula banyakhon kom ukartong klamseng tapi lagi ngapte haru menta on support ma inshallah kani ka kanangot ki MDCs tapi issues de kata ka ko susi eng halong ba ma phawi don ala ka MD government ini this is one of the very important issues wa very boy ba la after stems mulai ki ini ka khamotor baca motor ni melawan ni usuk banyak pun usuk haru mentah ni kisah ni orang kan betul orang kami kau merumur kibani kioi kisah merumur kibani baik nak isu jongi kamu kan hak kau ni tu kalau belum nomor boleh kau ingin cuba apa nomor buat ya kata department lu diberi PDF tapi kayak begini kayak benjai in future your party yang yang bala NPP ka break ya kan agreement kongkap ni ngumtip tak agreement piata ada kuno ni du digis sini leader jong party pimitepi kata ada lami sini isu pi omong kata ka NPP kan agreement to sorry fine amde malit nai alis ni deki party leader ngarum la bolong baya ka principal jonga kanongrim jonga makan banyak ka party pa nam tak interest yang doang, sorry. Ngalek kenap, dalam tak isu order, konsep ni kan, kalau kini budak isu ni ada ni, apa nama-nama lagi isu sekretariat,
Nomor 2 KPDF kau ban kini isu ban withdraw no. Kamu kamu ni supaya bagi kan kamu ngimnan principal. Supaya apa election yang ingin dai kata merem. Ya kiri betul. Rapai isu tamu tak interest jo parti. Ni jom beri. Kamu ihap sacrifice bagi ka principal tu. Agak kamu lalong kita. I have to stand my principles mengenai supaya ba mengenai. Ndai mengenai masa tiap merang. Baru kalau kita sebagai isu ini perkat si parti ngawan represent nak konstitusi kebangan supaya ba ngami khmat antai nah ada antai bangkar nak issues nak ada orang sampai larang ini begitu masih nak boleh supaya maybe independent kalau mentap tentang artatin maupun antara isu ini apa antara isu kalau kita kan yang melak create present dia kata pemerintah juga senior kerana majority ni kan ni la change leader right siapa nai siapa yang mulai ibadah kalau administration company kalau kamu independent opinion independent